Ahuri biacara matiganite ni makenereire ikinya ria President Uhuru Kenyatta ya kweheria mukaana wa kabiu muthi wa mashujaa, makiuga biacara ciao ni ciambiriirie guciara matunda. Kweherio kwa mukaana uyu gukite oriri biacara nyingi irathiete ihwererekeire, imwe ciacio ikihingwo kaimana, no riu kuri na mwihoko wa kugacira kwa biacara ici, kuona mari na mathaa maingi ma kuhura biacara ciao. Andu ni marahingagira mucii muno magetigira riu kuma bururi uigurwo ni kwega na tuonete biacara cianjitie gucoka na maura ni meguthira mbere wega guciria tukwendia makiria na biacara ni kwarahuka. Amwe ao nimaugite duka cia supermarket ni cia guthirwo igutha inene kuma kugathikwo kwa mukaana wa kabiu mwaka umwe na nuthu muhituku, makiuga ni mathire hathara ya mambirioni ma mbeca kuona marutaga wira mathaa manini tu. Bora mari kuona kunyihanyia manyihanyihitio na turatanya kumacokia ni macoketio mwe tuteithia ria ngimoke. Tunafurahia sana, tunashukuru rais kwa kuona kwamba tulikuwa naenda chini kwa kibiashara bila alifungua. Sasa tunashukuru sana na tunafurahia kwamba tunaendelea na kazi na tuongeza muda ya kufanya kazi. Kuringana nao undu uyu riu ni uguteithiriria hanene uthondeka baita nene biacara-ini ciao, undu umwe na kwarahura utonga wa bururi. Giving the best we can for the customers and creating more employment for our people and also creating new markets for our suppliers. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a.